علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله صفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju došli do poglavlja koje skupine žena nije dozvoljeno prositi, jer govorimo o prositbi, je li tako? Nije dozvoljeno prositi sve skupine žena koje su trajno ili privremeno zabranjene za brak. Znači, ona je žena koja ti trajno ili privremeno zabranjena za brak, nije dozvoljeno da je prosiš, zato što je prosidba priprema za brak. A ona ti nije halal zašto? Za brak. Pa ti nije dozvoljeno da je ni prosiš, je li tako? Jer sve što vodi ka haramu, biva šta? Haram. A ta prosidba vodi li ka haramu? Ne, svakako, vodi ka haramu, znači biva isto tako, je li? Haram. A mi smo spominjali, jeli, u prošlim predavanjima, koje su to skupine žena trajno, a koje su privremeno zabranjene za brak. Dalje, nije dozvoljeno prositi ženu koja je u pričeku, koja je u iddetu. Ova žena koja je u iddetu, ona ulazi sa jedne strane u ovu prethodnu skupinu. U koju? Privremeno. U koji su zabranjeni šta? Privremeno za brak, jeste. Znači, ona je, zato što je ona, znači, žena u iddetu, ona ima posebne, znači, propise, pa ćemo o tome nešto posebno da spomenuti. U protivnom, ona ulazila u tu prvu, znači, skupinu. Žena koja je u iddetu, ona može biti u nekoliko stanja. Prvo, da bude u iddetu nakon smrti supruga. Muž je preselio. Muž joj preselio. Nije dozvoljeno čovjeku da prosi ženu koju je muž preselio, znači, dok se nalazi u tom periodu. Koliko je taj period? 4 mjeseci dana. I 10 dana. I 10 dana. To je, znači, period koji ona mora pričekati nakon njegove smrti. Znači, nije dozvoljeno da kaže, slušaj Fatima, dok prođe priček, ja ću te oženiti. Je u redu? Ili da kaže, ja ću te oženiti. Znači, ženitba u tom svakako periodu je zabranjena. To je jasno. No, međutim, da kaže nakon toga, ne smije kazati jasno, ja te ženim. Nakon 4 mjeseca i 10 dana, ja ću te oženiti.
to mu je haram, to je zabranjeno. Bez razilaženja među islamskim učenjacima. U redu. Znači, on ju ne ženi tada, braću. Ali ne smije tada, znači, čak ni, znači, jasno joj kazati i do znanja dati da će je ženiti. U redu. Nego šta smije uraditi? Smije uraditi taril. Smije joj, znači, išaretiti. Smije joj nečim nagovijestiti, nekakav nekakav joj znak dat, da je on spreman da se ženi. Kaže uzvišenje Allah tebaraka ve taala: "Wala junaha alejkum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa." Evo, to fi anfusikum. Wala junaha alejkum, nema nikakve smetnje i nije vam grijeh, ako tim ženama na znanje date, da ćete ih zaprositi. To je ta'aril. Jer čovjek kada kaže ženi, nakon 4 mjeseca, ja te ženim, možda ona tada iz svoje slabosti i nešto je to dugo čekat, da neistinu kaže, pa da kaže prošao idet i slično tome, je li tako? Pa da nakon toga oženi je ranije. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmija u svojim fetvama, ko znači otvoreno kaže ženi da će je ženiti u idetu, u pričeku, dok je, znači, nakon smrti muža, treba ga kazniti, da bi se time odvratio on i svi koji tako razmišljaju. I isto tako i žena. I ona treba biti kažnjena i neće se, kaže, nikada više njih dvoje vjenčavati, neće se spajati. Da budu kažnjeni suprotno onome što su htjeli. Kao čovjek koji bi ubio svoga babu da naslijedi. Tako. Ubije babu, ne može čekati više. Babu nešto Allah ga poživio, a ovaj ne može dočekati da primi ovaj imetak. A babo ne da imetka prije smrti. Pa ne može i onda ubije babu. Nema pravo na šta. Čak jedan dio braća uleme kaže, kad bi ga nehotice ubio, nema pravo. Pazite. Namjerno, ako ubije, jasno, nema razilaženja. Lajeri su katil, onaj koji ubije neće naslijediti. No, međutim, išao on, ne znam, babom, stojao u garaži, on nazad išao kamionom i nije vidio babu. Da li ga nasljeđuje? Kaže jedan dio uleme, ne, ni treba. Jer će mnogi ljudi to raditi, šta, pod izgovorom da je bilo namjerno. Nisam vidio babu da je iza vrata i ja kroz vrata onom sačmaricom udario i ubio babu. A nisam ga vidio, nije namjerno bilo. I sve nije namjerno, je li tako? A ovdje danas u ovim zakonima dunjalučkim za ubistvo čovjeka, to je lako se možeš izvući. Samo dođeš, priznaš grešku i kaješ se i liješ krokodilske suze tamo u sudnici, kako te duša boli i srce se kida zato što je to tako bilo i da nikad nećeš više povesti da tako nešto uradiš i odvojiš se sa sudijom na ručak, jedan na večeru i tako dalje i to se završi na kraju uslovno nešto. A ako prevariš državu, ako utajiš porez na jednom mjestu, nećeš vidjeti sunčevi zraka, možda dok živiš. To je tolika je vrijednost insana kod današnjih zakona i njegovog haka i prava. Zato što si materiji dao sve, pravo si dao materiji, a nisi dao pravo čemu? Čovjeku, sinu Ademov, najbolje mila Allahovom stvorenju. Govorili smo da li su bolji ljudi ili meleci, o tome smo pričali. Pa će biti, znači, zabranjeno da se nakaže Šejhul Islam Ibn Tejmija, bit će zabranjeno nakon toga da se oni više vjenčavaju zbog tog krivog, da se, znači, on pouči i ona da se pouči i da ljudi čuju i da nakon toga onda paze na propise. Je tako? Pa bolje se strpiti da babo prirodnim putem ode nego izgubiti sve, je tako? Danas je poznato, braćo, u muslimanskim zemljama sin treba da naslijedi babu i ne može dočekati, neće babo, sa vlastnica lahko ne ide. I babo otputuje negdje, ode van u posjetu i sin napravi taj puč, prevrat vlasti, uzme vlast i zabrani babi ulazak u državu. Napiše zabranjeno mu ulazak u tu i tu državu. Pa to je on tu vladar, kaže zabranjeno mu ulazak, ne može više ući u državu. Pa je tarid
braćo, to je znači išaret, znak, davanje do znanja, ali ne jasnim riječima. Nejasno, ženim te nakon isteka. Ili moja siničija više nakon isteka i slično tome. Ne. Nego može išaretom kazati, znači, može išaretom, znači dati joj do znanja da želi, da kaže inšallah, ja imam namjeru da se ženim. Imam namjeru da se ženim. Ili molim Allaha da me opskrbi bogobojaznom ženom. Je li to njoj direktno? Molim? Nije, molim Allaha da ona ostala, znači, iza muža i on kaže pred njom, molim Allaha da me opskrbi lijepom ženom bogobojaznom. Što to govoriš pred njom? Ako je ne želiš je. Ali to nije jasno. Da. Iz okola. Jel u redu? To je sa strane. Jesi. Ibn Abbas je protefsirio ajet Ola džunaha alejkum fima radtum bihi min khitbati nisa, nema, znači nemate grijeha da date na znanje tim ženama da ćete ih ženiti. Kaže da kaže čovjek ja želim da se oženim. Ili da kaže molim Allaha da me opskrbi bogobojaznom ženom, istično tome. Tako bilježi Buhari u svome sahih. Znači to je baš taril. To je znači ono što nije jasno spomenuto, znači da se želi šta? Bračna veza. Dakle, žena koju je muž preselio u vrijeme njenog iddeta, nakon iddeta stvar je jasna. Jeli, ona je žena slobodna, nakon toga nema više supruga, može ženiti ko želi, jeli? Ili ko ima pravo da je ženi. Ali u iddetu samom ne smije jasno je tražiti i da joj kaže jeli, da će tako isteka iddeta, niti je smije ženiti svakako, a u iddetu samom smije napraviti taj taril, odnosno dati joj do znanja ili išaretiti izdaleka da je on potencijalni šta? Kandidat. Jel u redu? To se smije. To se smije. To je prvi, znači, hal, prvo stanje žene koja šta u iddetu. Drugo stanje je žena koja je puštena. Čovjek pustio ženu. Znači, razveo je prvim ili drugim puštanjem, to je taj opozivi brak, nakon čega ima pravo da je šta? Ponovo vrati. Znači, ponovo je vrati k sebi, jel? Da mu ponovo bude supruga. Ova žena koja je razvedena prvim ili drugim puštanjem, u toku govorimo u vremenu iddeta. Ako istekne iddet, ona svakako više nije šta njegova žena, gotovo je. U vremenu iddeta govorimo kada je znači priček. A njoj je priček šta? Koliko? 4 mjeseca. 3 mjesečna pranja. 3 čista perioda ili 3 hajza shodno razilaženju uleme po pitanju riječi koru. Pa nije dozvoljeno čovjeku da je otvoreno prosi. A je li mu dozvoljeno tarijed da je dana znanje? Nije. Zato što ona, njegova žena još uvijek. Ona je žena tog, bez obzira što on ju pustio, ona je u propisu hukm, njen je hukm udate žene. Ne smije, znači, njen muž to što on ju razveo, nema pravo ništa da radi, znači, mimo da se ponaša, da je u njoj stranac ili slično tome. Jer on ima pravo u svakom momentu da je šta? Da je vrati, da nastavi život sa njom. Da je vrati, da nastavi život sa njom. Kaže uzvišeni Allah tebarek ta'ala وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. Ovdje naziva, kaže uzvišeni Allah tebarek ta'ala, a kada pustite žene da ispune njihov razvodni taj rok, ne umetajte ih da se udaju za muževe svoje, ako se slože da će lijepo živjeti. Pa je nazvao toga čovjeka šta? Mužem, a on je razveo. Pa je, znači, ova žena u ovome stanju ne smije, dok je u vremenu iddeta, ne smije čovjek ništa, znači, govoriti i spomenuti da to, braćo, vid uzimanja tuđe žene. Čovjek razveo ženu jednim puštanjem, razljutio se, nešto mu, učinila je, znači, nešto pogrešno, naljutio se, razveo je i odmah drugi čeka sa strane da je odvoji. A čovjek će možda nakon 10, 15 ili mjesec dana vrati, odljučit će se reći, pa to je moja žena, imam sa njom djecu, ne piše da živi, jel tako?
Pa je zabranjeno, znači ovdje bilo jasno ili indirektno da se spominje, znači bračna veza. I našto onda ona se osjeća obespravljenom, jeli kada je puštena. Možda ne zna kakvog revolta slagati da iste kao idet, pa se onda uda za čovjeka. Tako da nema, znači, ovdje nikakve ni prositbe, ni priče o braku, ona je tuđa žena i o tome nema razilaženja među islamskim učenjacima. Braćo, vas pitanja, znači, predmet jednoglasnog stava islamskih pravnika kroz stoljeće. Imamo treći slučaj, a to je žena koja je razvedena, tim krajnjim razvodom, trećim, nakon koje čovjek nema više prava da je vrati. Hatta tenkiha zauđen gajra, dok se ne uda za drugog čovjeka. Tek kada se uda za drugog čovjeka i, proces koji biva, nakon toga se onda može ponovno vratiti svome prvom suprugu. Braći, ove stvari jako bitne. Subhanallah, koliko se belaja i koliko se nepravde i zulma čini kada je u pitanju razvod braka. A uzvišeni Allah hoće kako bračna veza, sklapanje bračne veze da bude na najprimjerniji način, da tako isto i razvod bude. Wala tansawul fadla bainakum, nemojte zaboraviti dobročinstvo među vama. Razvodi ženu i tada znači sa oba dvije strane su znači oni pripremljeno je oružje i oruđe, borba jedna protiv drugih i ružne riječi i potvore, čak i fizički obračun i tako. Bio život, nakon toga ne može se zajednički, onda ih lijepo razvedite, lijepo velikodušno i pustite, a nikako znači da to bude popraćeno ogovarama, jer čovjek živi sa ženom i razveo je, ja rab nad zemlji, nema goreg insana od te žene. Pa čekaj, ti si živio sa njom 15 godina. Kako si mogao sa takvim insanom, o kome tako pričaš, kako si mogao sa njom 15 godina živjeti? Da mi kaže. Ti si gorio od nje onda. Je tako? Ti si gorio od nje. To, znači, tvoje vrijeđanje nje nije ništa nego vrijeđanje sebe samog, je tako? Kako sebi dozvolio da živiš sa takvim robom? Živjeli se zajednički, bilo je, znači, problema, bilo je lijepog života, lijepih dana i tako dalje. Ne treba i sad spomenuti ružno, treba spomenuti lijepo ili treba šutiti. Pa se pravi zulm veliki i nepravda. Znači, razvedu se po pitanju uzimanja djece, pitanje izdržavanja. Belaji se dešavaju. Zato što ljudi ne poznaju propise, što ih ne znaju, a što ih neće da znaju. Jer propise nije teško saznati. Samo ko želi da ih sazna i da dođe do hukma i do Allahovog zadovoljstva. Dobro. Imamo sada ženu koja je puštena i treći put. Šta je s nje? Šta je s nje? Može li doći čovjek sada da njoj kaže da je prosi otvoreno, da kaže otvoreno nakon isteka ideta, ti si moja žena. Ja sam te oženio, završeno. Ili ženim te nakon isteka ideta. To je zabranjeno. Iako je ona puštena po treći put. Ne smije joj otvoreno kazati da će je šta? Ženiti. Ne smije otvoreno kazati. Da li smije učiniti tariju i šaret na znak da će je ženiti? Tu su se razišli islamski pravnici. Po tom pitanju se znači razilazi islamska ulema. Pa većina islamskih pravnika kaže da žena u ovome slučaju može joj se i šaretom ukazati, dati naznaka da čovjek ima namjeru da se šta? Da se ženi. I to dokazuju općim ajetom وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَا. Nema grijeha u tome ako im naznaku date da ćete ih oženiti. I došla je Fatima bintu Kajs kod poslanika, nakon što je muž suprug njen razveo 3 puta. 3 puta je razveo, pa je došla kod poslanika, pa kaže, budi u svome iddetu kod Abdullaha ibn Mektuma, on je bio muezin poslanika, kaže, budi u iddetu kod njega, provedi, znači, taj priček, to vrijeme koje je žena dužna da provede nakon razvoda, budi, kaže, tu. On je, kaže, čovjek slijep, možeš svoju odjeću odložiti, znači, jer čovjek kada je slijep, žena ne mora biti pokrivena, je li tako? Znači, da prolazi pored čovjeka koji je slijep, ne bi morala tu biti, znači, pokrivena.
jer on ju ne vidi. Jer je prekrivanje znači zbog pogleda, ali tako? Prekrivanje je zbog pogleda. Kao što je traženje izuna zbog pogleda. U kući tražiš izun od pogleda, tako? Da ne bi čovjek vidio ono što ne treba da vidi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, možeš odložiti svoju odjeću, a kaže kada ti istekne iddet, obavijesti me. Šta je ovo? Tarija. Išaret, obavijesti me. To će to obavijesti, ovo poslanik, čisto koji ide, što ti imamo obavještava? Obavijesti me. U drugoj se predaji kaže, la te spiqini bi nefsiki, kaže, nemoj se udati dok me ne obavijestiš. Nemoj se udati dok me ne obavijestiš. Znači, to je išaret. To su, znači, išaret. Kaže Imam Neovi, kod nas je ispravno mišljenje, znači u šafijskoj pravnoj školi, kažemo to je stav džumhura, islamskih učenjaka, i to je stav, znači, Malikija, i Šafija pojačuje mišljenje Hanbelija. Oni kažu da se, znači, može išaretiti. Kaže Neovi, znači, da je to jače mišljenje u šafijskoj pravnoj školi. Jeste, to je jače, znači, mišljenje, a u šafijskoj pravnoj školi imamo i drugo, znači, imamo i drugi stav. Dalje, od dokaza jeste da ova žena se ne može vratiti svom suprugu. Pa nema smetnje da se šta? Išareti. Kao što se ne može žena vratiti suprugu koji je preselio. Možemo biti žena. Ne možemo biti žena nikada. Do dženeta, tako. A onaj koji je 3 puta razveo, ni njemu ne može biti žena dok ne bude šta? Prije toga u braku sa drugim čovjekom. Pa ili će biti s onim koji je išareti, ili drugi, ili trećim, ili petim. Znači, svakako mu se ne može vratiti s te strane. Pa kažu, to je s jedne strane taj kijas ili ta analogija, znači, ispravna. Kažu hanefijski učenjaci i jedno slabije mišljenje u šafijskoj pravnoj školi da nije dozvoljeno ni tarijem. Ne smiješ ništa. Znači, dok ne istekne, znači, to vrijeme, ne smiješ ništa uraditi. Oni kažu ajet koji se spominje wala junaha alejkum fima aradtum bihi min khitbatin nisa, da se daje šaret ili naznaka, oni kažu taj ajet objavljen povodom žene koju je suprug preselio, a nije povodom žene koja je razvedena šta? Znači, 3. put. Nije tim povodom, znači, ajet objavljen. I isto tako kažu čovjek koji je pustio ženu 3. put, ako neko traži njegovu ženu dok je ona u tom iddetu, ili u tom zadnjem razvodu, u tom vremenu pričeku, kaže, može se naljutiti, može tu biti neprijateljstva među njima, pa ne treba da se, znači, ne treba da je traži. U svakom slučaju mišljenje prve skupine učenjaka jače, zato što imamo hadis Fatime bint Kajs, koji je jasan po ovom pitanju. Jasan je po ovom pitanju i ovo bi bilo, znači, osim ako čovjek zna, jeli, da je taj čovjek problematičan, jeli, da bi mogao, ako to čuje, da bi problem... To je druga stvar. To je pitanje koristi, štete, jel u redu? To više nije, svaka stvar je zabranjena. Tebi zabranjeno da pozivaš na dobro, da ćeš na zla, ako znaš da će izazvati šta? Veće zlo, jel tako? Čovjek koristi, konzumira alkohol, ako kaže Allahu robe, nemoj konzumirati alkohol, Allah je zabranjeno, on će psovati Allaha, pusti ga nek pije. To što pije, to je mala stvar, kažemo uslovno, pod organizacijama, mala stvar, odnosno to da psuje Allaha za ođe. Pa ako znaš, znači, da će čovjek uraditi, to je koristi šteta, ali mi govorimo o osnovi propisa. Znači, osnova propisa je da je dozvoljeno, znači, naznaku dati za ženu takve osobe. Dobro. Žena se nalazi u iddetu. Kazali smo dok je u iddetu, ne smije, znači da je šta otvoreno, traži. Otvoreno je, ne smije tražiti. U redu. Znači, nema otvorenog tog traženja za bračnu vezu. No, međutim, ako bi je tražio otvoreno za bračnu vezu, traži je otvoreno i oženi je nakon što prođe iddet, nakon što prođe šta? Priček. Da li je ta bračna veza ispravna? On je, znači, zaručio u vremenu iddeta, što je bilo šta? Haram. I nakon isteka iddeta je oženio. Kakav je propis? Ispravno je da je takva bračna veza validna. A on je griješan zbog toga što je prosio u vremenu šta? Pričeka.
što je prosio, jer prosidba u vremenu pričeka je haram. Zašto kažemo, braćo, da je on griješan, a da je bračna veza ispravna? Kada je on nju zaprosio u vremenu pričeka, je li ta prosidba se tretira bračnom vezom? Ne tretira. Je li prosidba uvjet za ispravnost bračne veze? Nije ni to. Znači, on nije uradio ništa. On je uradio jednu stvar koja je pogrešna u tom momentu. Međutim, sklapanje bračne veze je li se desilo u dozvoljenom ili u zabranjenom periodu? U dozvoljenom periodu. Znači, on je uradio prije toga jedan propust, jednu grešku, ali sama bračna, to nema veze sa čime? Sa brakom. To je mimo braka. Čovjek prije namaza uradio određene stvari koje su zabranjene da rade. I ušao u namaz ispravno. Može li ono prije što je namaza utjecati na sami namaz? Neće utjecati, znači, na namaz. Tako da to nije uvjet, nije šart, znači, niti je nešto što utječe, znači, na ispravnost. Iako ovaj primjer ne odgovara sa svake strane, jer ovdje je direktno vezano, znači, hitba je s jedne strane vezana, znači, za bračnu vezu. U svakom slučaju, shvatite gdje je razlika. Zašto kažemo da je čovjek griješan, a bračna veza je ispravna? Griješan, a bračna veza je ispravna. Možda primjer bio bolji, da kažemo, ubijstvo životinje, ne ubijstvo, nego obunavanje životinje, udaranje životinje, na primjer, čekićem po glavi, da se onesvijesti. Nije ubijstvo. Ubijstvo je drugo. Onesvijesti se i onda je šta? Kolješ. Klanje je ispravno. Presjekao se ono što trebaš presjeći. Kazao si bisminu, jel u redu? Životinja je halal, ta koja se kolje. No, međutim, taj postupak prije klanja je bio šta? Zabranjen šerijatski. Na taj kalop, jel u redu? Pa kažemo, griješan je zbog tog postupka, a meso je šta? Halal da se jede, jel u redu? Dobro. Ovo je stav džumura, braći uleme. Većina uleme kaže ovako kao ovo što smo spomenuli. Da je takva bračna veza, znači, ispravna, a da je on griješan zbog toga što je prosio u zabranjenom periodu. I zato neće se tražiti razvrgnuće bračne veze, iako se je desila zaruka u zabranjenom šta? Periodu. Zašto? Ko će reći? Pa sad sam ponovio 3 puta. A? Zato što se, šta? Zaruka naračuna brakom. Zaruka, znači traženje, jer kazali smo u zaruku, spomnjali, zaruka je vid šta? Načelnog nekakvog obećanja ili izražavanja dobre volje za brakom. Ali svako od dvije strane može u bilo koje vrijeme šta? Ne tretira se ničim. Čovjek zaručio ženu, nema pravo sa njom izići navečer i hodati po ulici, u parku sjediti sa njom i tako dalje. To nije žena, to je strankinja. To što je načelno nešto obećano, da vidimo, kad se to završi sa kadijom, onda je druga priča. To je brak. A ovo je sve, znači nekakve predbračne radnje koje ne mijenjaju nikakav propis i hukum. Ništa se ne mijenja. Dobro. Ako čovjek oženi ženu u iddetu, u pričeku, među njima se, znači, pravi firak. Oni se moraju razdvojiti. Prisilno se razdvojiti. Kadija ih razdvaja. Naravno, ovo je sve kad imaju braće ljudi, kad ima vlast koja pazi na Allahove propise. I da se ne miješa porod. Znači, no međutim, ako nema, onda žena je... Ja sam jedne prilike slušao od naših šeha, kaže, nazvala me sestra i kaže, ja sam, kaže, bila udala se za čovjeka. Kaže, nakon toga on me pustio, ja se u iddetu udam za drugog i od njega ostanem trudna, on me razvede i u tome se udam za trećeg i kod njega rodim i posle toga se udam za četvrtog. Ona se, znači, nema gdje se ona nije našla. Kaže, kakav je propis? Kaže, sestro, nema propisa. Kakav ti propis hoćeš? Ti napravila tovar belaja i hoćeš propis. Odakle da ti ja propis donesem? Naravno, ima propis, nije šejih rekao, ima propis za sve. No, međutim, ti si morala dužna biti da pitaš kada se prvi put udavala za drugog čovjeka, a smiješ se udati u iddetu.
Pa da uradiš ispravnu stvar, pa nakon toga, ne samo znači iz bračne veze u bračne, i najgore braće u bračne veze jesu one koje su iz revolta. Jel u redu? Bračna veza treba biti da je čovjek ubijeđen. Bilo da se čovjek ženi prvi put ili drugi put ili treći put ili četvrti put, mora biti iz ubijeđenja. A nije iz toga žena neposlušna, kaže, sad ću namjerno da se oženi. Da, namjerno što je došla, ona će ti mjesec ostati maksimalno. Jer to nije iz ubjeđenja, to nije iz volje i želje, nego to je iz osvete. Jel u redu? A to iz osvete ne može proći. Nego čovjek, znači, ta bračna veza mora biti, znači, isto tako je i sa razvodom braka. Dobro. Znači, oni su se udali se ona u idetu. Ostalo je još mjesec dana, nije ispoštovalo. I oženi se s drugom. Razdvoje se, mora sačekati taj mjesec što je ostao od prvog supruga i još 3 od drugog. Jel u redu? Ako je sa njom imao kontakt intimni. Mora, znači, imati i drugi šta? Priček i od drugog čovjeka. Onda ima sad 2 pričeka. Ima taj mjesec, ima još 3. Ako se uda za trećeg, onda je vrijedio ono što je šejh rekao, tako? Nema problema, mora se pitati. Znači, mora se pitati. Ona ima pravo da uzme svoje, braćo, mehr od drugog čovjeka. Ima pravo da uzme mehr od drugog čovjeka. Iako se udala šta u idetu. Ako nije znala za propis. Znate, ljudi ne znaju osnovne propise islama. Znači, naćete, subhanallah, da ljudi, znači, čine takvih prestupa i takvih stvari, znači, ako nije znala za propis, a ove stvari sakrivene, znači, mnogim ljudima, jel, ovo su za mnoge ljude finese fika, koji nikada neće znati, umreće, otići sa dunjalka, neće to znati. A ako nije znala za propis, onda ima pravo na mehr. A ako je znala za propis, onda ima pravo kadija. Znači da odluči hoće li joj dati mehr ili će joj kazati ne, taj mehr ide u bejtul mal, u državnu kasu. Znači on odlučuje, jer u mnogo slučajeva, braćo, u šerijetu je ostavljena stvar vladaru. Kako će određene stvari riješiti, kako će kazniti određene skupine ljudi, kako će, jel tako? Ostavljeno je znači da vidi i koristi štetu. Kaže Ibn Musejbi, Sulejman ibn Jesar, da je Tulejha udala se, ili da bila je za Rašidom Sakafijem, pa je pustio 3 puta, pa se udala u idetu, pa je Omer kaznio. Bičevao je, udario je i nju, vjerojatno svojim štapom. I nju i muže joj, novog. I razdvojio je među njima i rekao je, koja se god žena udala na takav način, ako nije imala kontakt intimni sa drugim čovjekom, završit će onaj idet prvi. A ako je imala, onda će i prvi završiti i još drugi nakon toga i neće se nikada više moći njih dvoje vjenčavati. Tako kaže Omar radijallahu ta'ala anhu u predaji koji bilježi Bejhaqi i Abdurazak se vjerodostojnim lancem prenosilaca. Znači Omer smatra, radijallahu ta'ala anhu, ovdje ima jedan novi hukm i propis od Omera, a to je da oni ne mogu se više nakon toga nikada vjenčavati. Oni nakon toga se ne mogu nikada više vjenčavati. Zato što su učinili šta? Zabranjenu stvar. Pa se onda postavlja pitanje. Da li čovjek koji oženi ženu u iddetu, pa se razdvoje, pa prođe taj pričak i sve, da li može kada ona završi pričak sve da ponovo priđe i da je ponovo ženi? To je znači pitanje oko koga postoje razilaženja. Kaže Imam Malik i Lejsi Auzaji da ne može. Dok kaže Ali ibn Abi Talib da može. Ali ibn Abi Talib kaže da može. Razdvojit će se isto na takav način kao sve rekao kao Omer, no međutim kaže toga ako želi može pristupiti ponovo, znači da je ženi. Allahu Teala nam da nema jasnog argumenta koji bi zabranio da on nju može ponovo ženiti. U tom momentu se desila jeste bračna veza šta? U zabranjenom periodu. I ona je razvrgnuta. Je li tako? Oni su razdvojeni. I to je završeno. Nakon toga kada je ženi drugi put, druga bračna veza, imala ona veze s onom prvom.
Nema. Ona počinje iz početka, mora znači ispuniti svoje šartove i ruknove o kojima ćemo govoriti kad budemo govoriti znači o braku. I ako to ispuni, šaltala da je dozvoljeno. Da je mišljenje Ali ibn Taliba ovdje bliže, ako se gleda sa strane argumenta. No međutim ima pravo, braćo, kadija, znači ako su znali za propisi namjerno ga prestupe, onda ima pravo da ih kazni. Ili ako to bude učestala pojava, da šta? Da uvede sankcije. I onda ljudi kad znaju da toga nema, onda se i okane, tako? Naročito ako su znali propis. Jer onaj ko zna propis nije kao džahil. Čovjek kaže nisam znao nikad, nikome nije poučio, nije niko rekao. No, međutim, kazano čovjeku ne smiješ, ne možeš i pored toga ode i učini ono što je zabranjeno, to je takvog treba znači kazniti, jel takav namjerno. Jer nisu braći isti čovjek koji griješi iz neznanja, džehla i čovjek koji griješi namjerno. Zna propis, ali u inat. Takav znači zaslužuje sigurno veću kaznu. Koja je ovo bila? Treća? Tako, četvrta je žena koja je u iddetu zbog razvrgnuća bračne, prisilnog razvrgnuća bračne veze. Bilo proklinjanjem, ne znam, bilo otpadništvom i tako dalje. Jer tako, jer, na primjer, suprug otpadnik od vjere, murted, i nakon toga razvrgne se, znači, bračna veza, on je izgubio, znači, svoje pravo, znači, nad njom. Ili je došlo do proklinjanja međusobno. Da li ima pravo, što je sa takvom ženom, odnosno u tom, iddetu? Većina islamskih učenjaka, malikijska i šafijska, hembelijska pravna škola i većina hanefija, kažu da je dozvoljeno tada taril, znači da je dozvoljeno neznanje dati. Jer je njegova vlast istekla, njegova sulpa je istekla na tom ženom, gotovo je. Čovjek koji učini riječi kufra, koji kaže riječi kufra otvorenog i nestane zapreka, ispune se uvjeti, takva žena nije mu više žena. To se prekida. Svaki čovjek koji opsuje Allaha, odmah istog momenta ta njegova žena, ako je muslimanka kako treba, ako je muslimanka i u krugu islama, ona mu više nije žena. I nema nikakvog opravdanja, nema neznanja, nema ljutnje, nema srdžbe, nema ničega. Jedino čovjeku može biti znači da je pogriješio, da lapsus bude htio da kaže nešto, pa uvrijedio Allaha za uđelu, uvrijedio islam i tako, to je drugo. To je lapsus, to je, preko toga se prelazi. No, međutim, protivno, nema znači opravdanja. I koliko je ljudi koji dnevno izlaze po puta iz vjere, u stvari, jedan put se iziđe, jel? Jedan put se iziđe, onda izlazi još više. On je kroz 10 vrata izišao tamo napolje. Iz van okvira islama. To su znači 4 hala i stanja gdje je dozvoljeno, znači, odnosno negdje se smije, znači, činiti taril, a negdje ne smije. Kakav je propis zaruke žene koja je već zaručena ili koju je neko pristupio da je zaručuje? Ako musliman zaruči jednu ženu, nije dozvoljeno drugom muslimanu da dođe i da je on zaručuje po njegovoj zaruci, ako zna, znači da je on zaručuje. Ako ne zna, to je drugo, ali tako? Ako ne zna, ali ako zna da je on došao i da pita i namjerno on dolazi i nudi se, to je zabranjeno. Bileže Buhari i Muslim u Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka čovjek ne zaručuje na zaruku svoga brata dok se ne oženi ili je ne ostavi. Znači on se zaručio, ja će dalje nastaviti pa će oženiti, ja će napustiti. Ali u tom periodu ti nemaš pravo, znači da se miješaš. Ti nemaš pravo da se miješaš. Taman da taj period je potreban. Kad njemu kažeš, jel se ženi ili ostavljaj? Što njemu govoriti kao spomonio,
On se zaručio i on sad sebe priprema, jel tako, priprema se za brak. Čovjek nema stana, nema posla, priprema se, bori se. I ti njemu sad dođeš, ti njega požuruješ, ja ne mogu čekat. I meni se ta djevojka dopada, ja hoćeš, ja nećeš. Ne, nema toga. Nego znači ona dok je spremna na to da čeka i među njima je razgovor i pregovori nekakvi, ti nemaš pravo da se miješaš živio. Makni svoje prste i ne miješaj se dok se ne oženi ili je ne napusti. Ili ti šta? Ne dozvoli. Kaže, ja sam probao, još uvijek je tu u razgovorima, nije ništa jasno odlučeno. Pa ja se nekako hladim, bismillah, idi ti pa ako Allah dadne, to je druga stvar. On je dao izun, no međutim, da čovjek ide od sebe sam, to je zabranjeno. Allah ta'ala kod došao kod Buhari kod Muslima, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da neko prodaje na prodaju svoga brata. Da tako. Čovjek prodaje, ne znam, krompir, paradajz i kaže po kilo je toliko i ti kažeš kod mene je marko 25, nije marko i pol. On prodaje, on dogovara, to pusti njega. Kad završe, ako kupi, kupi. Ako ne kupi, nakon toga završili, salamu alejkum, nema trgovine, ništa, evo budem ima kod mene. Ali znači da se miješa za vrijeme, to stvara neprijateljstvo među ljudima. To stvara neprijateljstvo među ljudima. Kaže da prodaje neko na prodaju svoga brata ili da zaručuje na zaruku svoga brata dok ovaj ne ostavi, ili mu ne dozvoli. Dok ne ostavi ili ne dozvoli mu, znači da on zaručuje. I došao kod Muslima u Sahihu da Ibn Amira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu rekao, musliman je brat svome muslimanu. Pogledajte, braću, kako poslanik sallallahu prilazi, kaže, musliman je brat svome muslimanu. I nije dozvoljeno muslimanu da prodaje na prodaju svoga muslimana, niti da zaručuje njegovu zaruku sve dok ne ostavi. Znači, ako se to bude činilo, onda se bratstvo, kida. Neminovno se kida bratstvo. To je stvar jasna, ko da. Brat mi jedan pričao, kaže, otišao da zaruči i poveo sa svog jednog brata, da mu bude kao desna ruka, da ga bodri. On je došao, to je, znači, vidjeli su oni mladu i sve. Eto, kaže, izaš napon, kaže, ti ako oženiš ovu ženu, ti si lud. Kaže, si dozvolite to oženiš. Kaže, pa sam odstao, ništa. Ubijedio me čovjek da ja to ne treba. Pa je on otišao i oženio. Znači, to je desna ruka. To je zabranjeno. To je giš, to je prevara, to je obmana, to je pronevjera. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže men ešare li ahihi bi shay'in ya'lamu anna ar-rushda fi ghayrihi faqad khana. Kaže, ko svome bratu muslimanu ukaže na jednu stvar, a zna da je u drugoj za njega bolje. Pazite, braćo. Ovo je dobro i ovo je dobro. Ima dobro i bolje. I ti kažeš, bratu, uzmi dobro. A nisi mu ukazao na bolje, kaže, iznevjerio si ga. Pa što misliš kad mu kažeš, ostavi dobro? I onda ga još užme sebi. Sebi ga prisvojiš. Pa ti si radio zulme na treću, na četvrtu. Tako? To su zulm, one tame, jedna preko druge. Volumatul ba'daha u kabalu. Pa je, braćo, kod džumhura islamskih učenjaka, 4 imama i drugi, zabranjeno da čovjek, znači, ovo čini, jer time se čini štetan, nepravda, zulum bratu muslimanu. Zulum se čini bratu muslimanu, pa je to, znači, zabranjeno. Zulum je zabranjeno činiti u puno manjim stvarima. U puno manjim stvarima je zabranjeno činiti zulum, a kako da nije ovim krucijalnim, jer je svakako brak, ili krucijalna stvar za čovjeka. I to izaziva mržnju i neprijateljstvo među ljudima i uznemiravanje, znači, muslimana bespravedno. I to isto, braće, dovodi do situacije da sam sebe hvališ, a do drugog kudiš. Jer ovaj drugi kada je došao sada ovoj, šta je morao kazati? Pa ćeš želi bijela, pa jesi ga vidjela, sam nikakav. Kako ćeš se za njega udati? Pogledaj ga, jesi ga pogledala, jesi ga kužnula, a pogledaj mene. Ja tako, sebe hvali, a drugog, znači, drugom umanjuje njegovu vrijednost, ogovara ga da bi on došao. To je neminovno. Jer dok si ti došao, znaš da on prosi, ti moraš spomenuti dobro, ovaj mene prosi, zašto si ti došao? Pa doslovno da ti kažem da sam ja bolji od njega. To je to, znači, što je haram, znači, i zbog čega je zabranjeno. Dobro.
Ali ajde sada samo da malo pojasnimo ovo, ovu zabranu, znači. Kakve je ona forme? Odnosno, šta se to mora desiti da bi bilo zabranjeno? Da bi bilo zabranjeno. Ulema je složna ako je mlada, ili ta djevojka koja je zaručena, ili njena porodica, njen staratelj, ako su dali pristanak načelni za brak, oni su složni da je haram, da čovjek dolazi da prosi u redu. Došao je čovjek, Mustafa je došao kod Fatime i hoće da se ženi. I Fatima kaže, Boga Mustafa, mi smo o tem čuli sve najljepše, ti si čovjek koji si vjernik, koji si pošten, pravedan, bogobojazan. Nema kod nas, tiče nas nema smetnje. Išao hvala da stoji s tvojim tokom. I dali pristanak. Tada je ulema bez razilaženja složna da je zabranjeno drugom čovjeku da dođe, šta, i da znači da se on miješa. Osim ako mu dozvoli, ostavi, ili ako ovaj drugi nije znao zašto da se to desilo tako. Jer našto nađete, braće, u mjestu, na primjer, gdje nema djevojaka, koje su vjernice, koje se drže Allahovih propisa i tako dalje. Kao što je pitanje kod nas u našim sredinama. Čovjek živi ponekad možda u gradu ili u mjestu gdje ima 100 ili 200 ili 300 hiljada stanovnika, neko kaže, uprimi prstom odakle se ženim, ne bi mogao pokazati. Gdje da ja nađem ženu, znači djevojku koja je vjernica, koja je pokorna Allahu, koja želi Allahovo zadovoljstvo i da živi shodno njegovim propisima i tako dalje. Pa se dešava često kada se djevojka pokrije i vrati se vjeri, da je ona tako meta sa različitih strana. Svako dolazi i prosi. I onda ona dođe, ponudi se jedan, pa se ponudi drugi, pa ona to sve stavi, pa važe to, pa gleda, tako. A oni ne znaju, jedan za drugog ne znaju. Ako ne znaju, to je propis drugačiji. Međutim, ako znaju, onda biva ono što ćemo spomenuti. Spomenuli smo prvi slučaj, to je šta je prvi slučaj? Da su dali pristanak, znači da su pristali ili staratelj, ili, znači, djevojka, ili žena nije bitno, da su pristali, znači, na zaruku, odnosno na brak. Iako to opet nije šta? Brak, braćo. Imala ona su pravo da razvoje da kaže, halal bogat, mi smo se predomislili, staru smo klanjali, jeli? Ima pravo. Znači, nije to obećanje, ne mora se ispoštovati. Jeste, mi smo obećali, način smo dali, ali mi smo, brati, ispitivali kosti i šta si, odakle si, na kraju smo vidjeli da mi ne bi mogli zajednički, ne znam, iz ovoga ili onoga razloga, znači da ga odbije. Znači, to obećanje ne mora se ispuniti nužno. Ali je lijepo da se ispuni ako nema razloga da se šta? Da se odbije. Jer obećanja je lijepo, znači ispunjava. Hanbelijski učenjaci kažu, dovoljno je da bude i šaret za pristanak. Ne mora biti, eto, mi pristajemo, nego znači na neki način da i šarete, znači tom momku da, eto, mi tražimo, mi smo isto tako sretni da naša djevojka bude sa čovjekom vjernikom, a on došao kao vjernik. I na neki način, ukazuju da, znači i šaretom, kažu, to je dovoljno za zabranu. I to je mišljenje kod Šafije. I oni to dokazuju predajom da je iznuha simatuha, kao što će doći sa nama kad budemo govorili o propisima braka, da je pristanak žene njena šutnja, to je djevica. Kada se udaje, ona ako šuti, neće da odgovori, to je njen pristanak. Time, znači, dokazuju, da ne mora biti čak ni ovaj pristanak jasan, nego samo indirektan. Dok kaže Šafija, po jednom drugom mišljenju i Hanefije i Malikije, da ovaj išaret neće učiniti tu ženu zabranjenom za prosjedbu drugom čovjeku. On je došao i oni su samo kazali nešto dvosmisleno. Nisu jasno kazali da pristoji i tako dalje. Kažu da je dozvoljeno tako da se prosi. I to dokazuju predajom, znači, Fatima bintu Kajs kada je htjela se uda, pa je poslanik sam rekao, kaže, nemoj se udavati za Ebu Džehman i Muaviju, je li tako? Ovaj je siromašan, ovaj samo udara, je li tako? Štap ne skida se sa ramena, je li tako? Govorili smo.
znači udara puno, nego se udaje se za usamu. Pa ovi su, znači, dok se spominje ove šta je, su oni prosili. Su prosili, nisu prosili. Pa što će spominjati ako nisu prosili? Fatima, nemoj se udati za Muju iz Doboja, iz Zenice. Pa ja Muju ne znam, nikad ga vidjeli, nije došao da me prosi, što mi ga spominješ? Nego su oni došli da prose, pa kaže poslanik, nemoj za toga jer ima tu mahanu, a ta ima tu mahanu, nego se udaje za ovoga koji nema mahanu, koji je voljenik, sin voljenog, jeli Usame, radijallahu ta'ala. A Malikije, oni uslovljavaju da samo srce bude smireno ovih ljudi, znači žene ili njenog staratelja, kada je u pitanju prosjec. Znači, oni su tu, imaju najmanje, znači, uvjete. Imamo, braćo, i mišljenje da samo puko prilaženje i prosidba bez ičega drugog, znači bez ikakvih obećanja, ni jasnih, ni indirektnih, da čini tu prosidbu, znači od strane drugog čovjeka zabranjeno, znači da prosi istu ženu. To je stav Ibn Hazma, to je stav Šavkjanja i neke druge uleme. I oni dokazuju tu predajom Ebu Bekra, da je došao Omer da je ponudio Hafsu Ebu Bekru. Pa Ebu Bekr nije ništa, nije prihvatio. Ponudio Osmanu, ni Osman nije prihvatio. Pa je nakon toga sreo Ebu Bekr Omara, kaže, Omare, možda si ti, kaže, ostio nešto u svojim prsima, kaže, prema meni zato, kaže, što nisam prihvatio Hafsu. Kaže, jesam. Odmah kažem, jesam. Kaže, nije me ništa spriječilo, kaže, da je oženim, nego to, kaže, što sam čuo da je poslanik sasvim spominje. A samo je spominje, u redu. Dok je spomenuo, on nije... Međutim, postoji mogućnost da je Ebu Bekr svoje ljubavi prema poslaniku, sallallahu sallam, da ne bi, znači, uradio ništa što bi izdaleko moglo povrijediti poslanika sa njegove osjećaje, mogao to raditi. Ali nema sumnje, braćo, da je ova stvar čovjek prišao, nije dobio odgovor nikakav i drugi dolazi, da to opet izaziva među njima šta? Mržnja, tako, nisam dobio odgovor živio, nisam završio time, ja sam došao i ponudio se. Možda se nakon 3 dana ta žena javi da kaže Helenu Sehlan, bujnom, ja sam spremna i nema nikakvih problema i da se oženi u narednih 7 dana. A on se umiješao, upetljao svoje prste i sve to razvalio. I eto, je tako, eto, jer ti koji si došao novi, ti ne znaš kako će se ta bračna veza završiti. I dalje da te pitam, ti došao da ženiš ženu, dopala se žena vjernica, lijepa, bogata. To je ono što je bitno danas. Bogata. I ti došao, zaprosio je i čekaš ko na iglama, spavaš. Da dobiješ odgovor, tako? I dođe tvoj brat Mustafa se opetlja i se to razvala. Jel ti drago? Nisi ti dobio odgovor, ni jasan, ni indirektan, ni pozitivni, ništa nisi dobio. Čak da kažem ovako, očekuješ 90% toga nema ništa. I dođe neko u petrac, jel ti drago? Jel se osjećaš povrijeđenim? Jel se osjećaš da je tvoje pravo uzurpirano? Svakako, onda nemoj to činiti drugima. Ako znaš da nešto smeta tebi, nemoj to isto činiti šta? Drugim ljudima. Pa je najpreče, znači, čovjek koji zna da je neko prosio djevojku, dok se to ne završi, dok se ne okonča. A to se može okončiti, ne treba on nazvati pa da pita, jeli, nego preko tetke, preko, ne znam, jeli, tamo nekoga sa strane, dođe, eto, dolazio taj čovjek, šta je bilo, hoće li biti brak uskoro? Neće Boga ništa biti toga, mi smo to završili, to je odmah rješeno u prvom danu, nema toga ništa. I opet se vrati. Jeste lako, lako se dođe do, znači, saznanja šta je. Ali čovjek mora, znači, paziti, braću, da ne povrijedi pravo svoga brata muslimana, jer hakovi će se na sudnjem danu plaćati. Pa nemoj da ti neko ovdje zbog žene koja je stvorila od blata uzme onu huriju. Tako, jer ćeš tamo to možda platiti da se uzimaju tvoje nagrade koje treba imati. Tako. Ako ovaj čovjek svakako, znači, odustane ili da dozvol, onda u tome nema, znači, nikakve smetnje i nema, znači, nikakve prepreke, jeli, da se zaruče i da se nakon toga žene. Dobro. Otišao i pored toga zna da je neko
zaprosio i on zaprosi i onda je oženi. Kakav je propis? Kazali smo da je haram da se prosi na prosjedbu svoga brata. To je zabranjeno. No, međutim, ako to uradi i oženi je, da li je takva bračna veza ispravna? Imamo kod islamskih učenjaka dva mišljenja. Po ovoj pitanju imamo dva mišljenja, imamo razilaženje. Prvo mišljenje da je takva bračna veza batil, da je taj bračni ugovor neispravan. I to je stav Malika i Ahmeda i Davuda, Vahirija i odabrao ga je Šejhul Islam ibn Tejmije. I Šejhul Islam ibn Tejmije ima jedno posebno pravilo. On kaže, svaka stvar koja je u šerijetu dozvoljena u određenom vremenu, a zabranjena u drugom vremenu, tamo gdje je zabranjena biva ništavna. Pazite dobro, slušajte. Svaka stvar koja je u određenom vremenu dozvoljena, a u drugom vremenu zabranjena, ako se učini u zabranjenom vremenu, biva ništavna, jer ako bi bila ispravna, kakva je onda korist od njene zabrane? Pa i u prvom vremenu je ispravna, šta i u drugom je? Ja razumijete? Nego dok ima u jednom vremenu dozvoljeno, u drugom zabranjena, tamo gdje je zabranjena, onda biva ništavna. Jel u redu? To je znači jedno pravilo kod Šejha sama Ibn Tejmije i ono ima svoje mjesto, ima svoju težinu svakako. Jel? Jer ako će biti halal u jednom i drugom stanju, onda ako će biti ispravno u jednom i drugom stanju, kakva je korist te zabrane? Gdje je mjesto toj zabrane? Imamo drugo mišljenje da je čovjek griješan zbog znači te prositbe, kao kada je u pitanju žena koja šta u iddetu, je li tako? Kao što spominjam. A da je bračni ugovor ispravan. I to je stav džumhura uleme. To je stav Ebu Hanife i Šafije. To je drugi rivajet od Malika i Ahmeda. Zašto? Spominjali smo prethodno, isto je braće objašnjenje, da hitba nije uvjet za brak, niti je sastavni dio braka. Jer u redu. Nije znači ni jedno, ni nema znači veze. Ona je odvojena, ona je priprema, a ravnanje terena. Jer u redu. Ali nije to brak. Pa niti je njegov šart, niti je njegov rukn, niti je sastavni dio znači braka. Pa je učinjena znači greška prije čega? Prije znači sklapanja bračne veze. Pa bi na takav način bila bračna veza ispravna, a on je griješan što je uzurpirao pravo svoga brata muslimana i dužan je šta da traži halala. Tako. Ili da mu nađe drugu, znači, ženu da je ženu. I ovo je stav džumhura uleme i to je braći ispravno. Stav džumhura uleme je jači. Allahu alem. Mišljenje Šejha Islama Tejmije ima svoje mjesto. Ali to je razlika. Kako da to objasnim? Vidite ovako. Da bude jasnije. Čovjek koji je zabranjen da posti na Bajramu. Tako. Haram mu je da posti na Bajramu. Kada bi postio na Bajramu, je li mu post ispravan? A griješan je zato što posti taj dan, u smislu da ima post je ispravan, jer on upotpunio od sabaha do noći nije šta. Nije on ni pio, ni spao uopće, nije ni uradio ništa što bi pokvarilo njegov post. Jer imao je nijet prije posta i tako dalje. Ali je griješan što je postio šta na zabranjeni dan. Pa je mu post ispravan? Post mu bio ispravan, a griješan je što je postio šta? Ako je zabranjen. Jel slušate? Znači, ako bi čovjek postio na Bajram, post bi mu bio ispravan, a on je, zato što je ispunio šartove posta, u redu sve. A griješan je što postio u danu kome je šta? Zabranjeno da se posti. Pa mu je post šta? Ispravan. Nije. Post mu je neispravan. Post mu je neispravan. Zašto mu je post neispravan? Sad ovdje napravimo ovdje komparaciju ili dvije stvari, da vidite gdje je razlika, u redu. Jer ako navedim isti primjer, ništa vam nisam kazao, nego hoću različite primjere. Ovdje smo kazali, ako se oženi, ako ženu zaprosi koju je neko zaprosio, pa je oženi, bračna veza je ispravna, a on je griješan što je šta? Što je
što je prosio u zabranjenom vremenu. Imamo drugu sliku. Čovjek posti na dan Bajrama. Post na dan Bajrama je haram, zabranjen. Da li mu je taj, onda bi morali kazati, post mu je šta? Ispravan, ali je griješan što je postio šta u tome danu. Ne kažemo, nego kažemo post mu je batil. Zašto? Zato, braćo, što kada je zabrana došla, pazite, kada je zabrana došla za post na taj dan, je li se ta zabrana direktno veže za ibadet? Direktno. A ovdje kada je došla zabrana za hitbu, za zaruku, da li je zaruka direktno vezana za bračnu vezu? Ja ste sad razumjeli gdje je razlika? To je sad razlika. To je znači razlika između dvije stvari. Da neko ne bi rekao, u redu, a zašto su onda vamo kazao da mu je post neispravan? A slične stvari jesu slične, se razlikuju. Zato što je post, zabrana je došla direktno vezana za ibadet, a ovdje je zabrana došla za nešto što je van tog šta? Ibadeta. U redu, van tog ibadeta, jer bez hitbe se može ikako, šta? Može, znači, pa je tu znači razlik, jesu.